akubahwa ngewe nitwa Mukankusi Lucia mpuye mu kagari ka Miko mu mudugudu wa Bori umurenge wa Karenge twabateguriye Nyamasheke kubera turi hano nziza cyane kandi zibashimishije wangiriye neza kuri urabibona rwose abandi barabibona kabisa baranyubakiye rero ni zimwe muri uranyubakira nari ntuye mu Nyakatsi imvura ikanyagira ndi mu gikuku yoba none navuye mu gikuku naje mu mujyi umuhanda kagari karanyegereye ndatuje nyine none ejo bundi rero nyakubahwa perezida wa repubulika ndi n'umupfakazi wana mfite abana batandatu rero ejo bundi ugira gutya ati nyakubahwa perezida wa repubulika arambwira ati mwana wanjye nguhaye inka uzakamira abana ejo bundi njya kubona mbona ikubisi inyana bamwe no kukubwira bagaza abahanuzi twari tubaze yari bicinoni yari gasoge yari sebaganwa yari munyakazi yari karikofi nabo barabahanuzi yari murenge na gatako ntabene ibingi buri mu gusanga abasore 50 baha basirimba bose ko baruzuzwa bose kandi bose ukabura ico beretswe ntibagira ico bavuga bose bakamagura ngo durere kandi bazaberekwa ngo bose ukubona aho bateraniye kandi bazaberekwa ikintu kimwe ngo uburozi gusa kandi haburere kubwa nyine umuntu azayerekwa gusa ngo Tanze nihenze mu gutanga amashikanwa kuko turatanga amashikanwa n'ibishimo bihenze gute sinde ko ndagutahura umva narifise inoti y'ibihumbi 10 mu mufuko w'iburyo n'amajana 5 nateguye yishikanwa casanga natanze ibihumbi 10 ari inoti shaje narinje mu ngarure tukugarure je musengero birakogo oya muhira bonyeca namahera nzokungura amakayi umviriza musore mbe wambwiye ngo witwa gute Gregoire umviriza Gregoire kanwa warishikaniye Imana yenda ubwira Imana rero kugarure ariko nihenze natanze ibihumbi 10 yibwire rero ko wihenze watanze ibihumbi 10 mami kugarure kuko umumareka wayo amaze kuryandika byaheze hagishika ngo ryandise umumareka oya natwa kugira Gregoire umviriza ngarura mahanje wagaru natanze ibihumbi 10 nzingo n'amajana 5 mu misi mbeho honda kubaza rero Itangazo coronavirus aho yose wadamoro gambo Covid n'ukuri ndayisabye sibyo Covid gira icyo ubaha mu buzima gira icyo ubaha uragayana sana Covid uragayana kungene kameze ha Covid wabaye gute umviriza Covid kitire riyo ndagusabye kwisi nzima umve mbabarira comoka komera data masumushimira kuri Kigali wambwa ndabyumva zana akaboko turebe ako ngako buriya ibintu ukunda kunywa icyayi cyamukara nicyo kibazo ari amajyane urabona ko umutsi ujyana icyayi mu kaboko dore warazibye kubera amajyane menshi atayunguruye ushaka kunywa amajyane menshi kandi ntabwo ari byiza ugerageza ushaka akayunguruzo dore naha ngaha uyu mutsi w'ubumoso hano habamo rero uyu ni umutsi w'inzoga uwo ndabona ufunguye kandi ubari bufunze ibi nabyo ni ikibazo umuntu akirirwa akora ikiyede akorera igihumbi ku munsi ukajya kumva umuntu aravuze ngo sheri wazansohokanye ngo kukiva ngo ziko kuva nabaho ntarajyayo kagiwawe Akimagine habaye umumotari w'umunyamurenge aparitse nk'ari kwajire kutubari mu ijoro uraje bite salama muta niki nyine rareba uyu ni shere wanjye nagira ngo mungereze ibyo wibishekerera ngo bigire ibintu byiza ni maraya yawe ko murajaye ko numva ufite ibigambo byinshi ubundi bite byawe umva nkubwire sha kurano umva neza ino moto ni inkayanje nagurishije nzina
sinagurishije inkanjira ngo nze nirwa twara za shatani Kigali. Ariko ngiye gusenga nibwa kuryama, ariko ngiye gusenga nibwa kuryama, ngiye gusenga nibwa kuryama.